paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, sino dya ibagbaga da abakit akanayon anak ako silap? Di mo ammo aya. Jak nga rod ammo, iso nga imayak dito'y tersenam, tadamagak no ammo. Kat no ni Mari tuyang. Aya, wen. Itatanam mo amon. Di mo ibagbaga asyak tinangyara sa askan ka Ta sigurado ako silapan nak ni Mari tuyang. Wen. Apay nga tangami nakas dyan tirupan ni Marituyang. Di na pa'y ammo ti umisam. Isungarod ka no bakit unay tirupan na. Ta nakakusilap akanayon. Wen nga rod, nakamisuot matlatan. Ay, jakman amo no apay. Adda siguro parikot na Hanggang, apay akas dyan ni Nana Tuyang. Apay. Tunggal masabat ka, nakakusilap. Kas dahil naman namin. Kas laagong ungat akanayaw. Ang mga no adda na dagsin parikot na. Anya kumamot ti parikot na ngay. Mabalin, parikot na di paripadong. Nagsingpat tupay ni Tata ba daw? Naggagat. Di ni Marituyang tada problema na. Ibagbagada dito yung tiro a barangay. Ama nagkusilap abakit ni Nana Tuyang. Tuyang my love, nakaluto akaw. Mangantan. Diyak kayat timangan. Siyak tinagluto. Siyak tupay lang ti aginaw. Di mo pa'y kayat ti kasta. Kayat kaw ti pumintas. Napintas kan, tuyang. Para kanyak, sika ti kapipintasan abakit dito'y lubong. Kayat ko nga umubing kilangak. Tapno saan mo nga ibagbaga abakit akon. Kasano nga rod nga umubing dahi talangam ngay, alaman? Idi pa'y nga ibagbagakan ka. Agpabraysak itingipan kaw. Bryce, kinunagni na dahi ta. Nadon to ti paglakwam itimulam anateng. Gastusin ta, di paglakwak itinatay nga pagpabrismaw. Di naksamot ipatpatag ba daw? Tuyang, ilutwan ka pa'y nga rod aya. No saan ka apatpatgay? Ay basta, kayat ko ti agpabrace itingipan kaw. Saan ka katungtungtong iti makatawag? No di nak ipabrace. Munay. Ipabriskan. Tapno saan nakaguray? Pautangan nakman paray. Ano ang titakwar? Mapan ko kano ipabris di ngipin ni tuyang kaw. Ipabris mo? Bakit anan? Iso nga rod ti kaya na paray. Na. Nujak mo't ipabris. Gurahin nakmay. Uray saan kami kanon nga kitkita. Adamot kit di kwartak Malaman paray. Utang kaw. Tanay, manon nga aldaw adinak inis-isuman ni tuyang kaw. Kusilapan naklatan paray. Impautang mo dyan kwartam kan ni pari ba daw? Sa nabalay tabayadan na mitlakan no adagaos. Apay ka nga imutang? Ipabris na nga ron ka no dyan ipin ni Marituyang. Anya? No di namat ka no aramidain. Guraan ka numot ni Marituyang. Ay, isumot lagayam akanayon anak ako silap ni Marituyang. Tadayta, ti kayat na. Agraraman mo't na dyan ako marim. Bakbakitanin? Italang agpabres. Marituyang, apay aya nakakusilap ka kada kami. Adda basol mi kan ka aya. Awan. Basta lumabas ka, agkuskusilap ka. No nagpabraysak ton itingipin ka.
Mabaliwanan to'y langa. Kasano ko mamabaliwan? Ay siyempre managi sumaktong. Oh, Wen, maray. Saan munton nga bagbaga man nagkusila pa? ay na, saanan ang masapol nga agpa-brace ka, mare. Umisam kalatan. Mayat tupay ti umisam. Aggastos ka pailaan. Kayat ko nga rod ti agpa-brace. Apay ayang amen asurwanda. Sige, makaamu ka nga raw. Dahi tagayam tricycle mo ti arkilaan da pari ba dong kan marito yang amapan agpa-brace, kwarog. Unantay. Kano kayo amapan? Inton madamdama ka now. Iso nga umayak pa imangan. Kahit amumatla ang ti papanan nyo ijay ilay. Amok Kwaraw! Nay, Kwaraw! daytan ni marito yang. Hey. Ay ayaban na kan. Sanak pa yanangan. Umayak ka, nanatuyang! Anya nga tatagbalin alangan ni Marituyang. No agpa-brace, mare. Ay kat, pumintas siguro Kan manag-iisamot siguro na niya. Ay, sapay ko Sapay kumata sa Anton ama nagchismes. Ay, wunan niya. Nausam nga min kat nga agchismes dayjay. Tila chismis na nukwa. Sapay ko tanong nakapabrasan. Dagiti laang nasaya at abambanag tirumwar itingiwat na. Anya nga'y kwarog, nakapabrasan ni Marituyang. Unantay. Nabiit lagayam. Kahit, adamot lat nagbaliwan tirupa na. At daantay. Anya nga'y, Nakaisa man ni nanatuyang. aya, Uray saan nangamamo ataaw. Isuman na lata. ay kahit nasaya at mutkit di ano kasta. Kan uray agong ungay. Nakaisam. Nasaya at mutkit day. Awanan ti mangibaga ama nagkusilap. Dandani kamin tupay na idumpar. Ay, kahit nagungat. Nakaisam lata. Kasta aya. Kalat manan nga imprinok ti tricycle kao. Kahit, Naitugtog ni nanatuyang. aha, Kunak no agungay. Kunak no kugtaran wano si patennak. na, anya nga ruti naramid na. Nakaisam lata. Ay kat mayat ano kasta. Dakal nga rin tinagbaliwan ni nanatuyang. Sipod nagpa-brace. Nasaya at nagsabat na pare. Mapanak di tabangkag ko, paray. Di nakpala singsingirin mo't Wen, kumusta nga ni marito yan? Ay, mayat, paray. Mayat na. Uray no pagsidag itibugong, paray. Saan lata nga agungay? Nakaisam lata, paray. Aya, Uray no agmalmalam ko apagtrabahuan ijibalay. Nakaisam lata. mayat ano kasta? Uray pa'y nakaturog, paray. Nakaisam lata. Ay, mayat Ay, ipabris kung saan mo tingipon ni Banang Apay aya, paray. Nakakusilap. Nujak itid kan kuha na ti honorarium ko. Kan nujak agbalsig. Agkusilap. Aya. Nujak agsak daw iti paginaw na. Ay na, agmalmalam ako silapan na. Ay, saan ko na problema nito yang ko, paray? Solve na ang problema ka sa kanya. Ngam kaano ngay abayadam ti takwar ko. Ay, aguray ka pa'y mo't paray. Saan pa'y maadimak ka lagi timulak anatang? Agbayad kan to Tapno ada pagpabris ko mit itingipon ni Banang. Ay na, excited ako na makakita ka ni Marituyang. Uray siyak mare. Talaga apad padaanak nga umay dito tersenam. Ne, isudaytan. Rimwaran ijibalayda. Ay wan, ay nasaya at tarimwaran. Kitaan taman tirupa na no umasitig. Ay, jak akirkir mare. Tapno makita ka nasaya at tirupa na. Adaytan, asidig. Sige mare, kita ana imbag. Nakaisam at talagan. Uray sa dino ti pagtalyawan na, nakaisam lata. Mabitla ang tapayapayak
Ay, bantaman dito'y tersena. Sige, duwatan amang payapay. Umaykan, Marituyang! Oh, aday ta. Ay, umayan. Ada nadlaw mo itiro pa na, Mare. Na, ay, apay ngay akas tamot ten. Ibagaman ti madmadlaw mo. Di nakidaghan. Tama nga numadlaw na apagis istoryaan ta. Kaslamot bakasan. Ang mga numangag na ka. Mingmingam nga mintiro pa na. Ay, bakas ayamat. Kasla gurilya ko naman. Ay, Marituyang, nakaisip ka mat ita. Ay, Ay, namaray. Mayat gayam ti agpabrisan niya. ay, kimiste, kikimere. Nay, apay ngay akas tati pa nagsaom. Ah, Kasla madimat tanti pa nagsaom. Maray. singirid. Na, saan ka marigatan ngagsaaw? Mirigiti na kong irod. Di ako nakapag-dismiss. Ay, nasaya at mutkit ni dayta. Tapno saan kan ama ka chismis, Maray. Angam, Ay, ay panagkunakit, made. Nabunat unay tapingping mo. ay, isingirid mire. Men-meno ako niya agsesiyo. Tanda sakit ngipin ko. Tindangiwi ko. Ay, baybaya mo na. Kastanan, tapno nakaisam ka akanayon. Bilangan mano-mano dahito na urnong ko akwarta-kwaraw. Ano? Dahito'y saglilima pisos, Anggay. Win, sagsasanga pulaw. Kan 5 pesos. Bariyamat dahito'y naurnong mau. Na urnong iji alkansya. Ha? Apay nga urnong ka, Anggay. Ipabris ko matingi pa ni Antim. Ha? Di kas laki ni Nana Tuyang. Win, tapno din akos ko sila pan. Di pa'y katagkarupro pa dan taon. Di nasayaan. Ay, narigat mat no nakaisam lata na kanayon ni Antay. Mayat tao rajak itin ti honorarium ka. Kahit din ako sila pan. Sa bagay. Bilangin tan numanutin na urnong ko. Ay, nagrigat a bilangan ta coins mate. Umanay nga tadaytan apagpabris ni Antay. Ay, kurang da ito yung gal. Ah, Nayunampay. nasaya at matasimang pagkandong mo. Nagapuak iti tersena ni Marikwanan. Kaya't mo tayo ipabris tatangipon ba? Anya? Ni Marituyang kat kanayon anak kaisem, manipod nagpabris. Kasta mo ti kayat ko apagbalinan. Jack kayat. Sakti manggasto. Ay, uray pa si Kati Agustos, inteng. Jack kayat. Kapay adi mo kayat. Kitab ni Marituyang. Nakaisip akanayaw. Ay na, Jack pulos apalan ni Marituyang. Wan, pudnaw, managisem itan. Hanggang saan mo't unay na makasaaw. Anya? Wan, sabalin ti panagsauna. Iso akontento akon iti kastoy alanghak. Di mon baliwan, inteng. Nati kayat mo asidain Tuyang. Daytoy tuyaw, wenno daytoy adobo a karnay. Daytoy tuyoking ka. Nakaisem kalat tamay. Mayat at talaga dayta brismaw Tuyang. Anay. Ha? Pati na pisnak. Merwim kene. Depute ni kiisi makleta. Deto'y toyote presidam kanyak, ha? Nay. Makasao ka mo dayam. Pelpelete klein tig sa. Ha? Busedo ka? Pasidam kanyak te tol-tolang. Kit nakaisem ka mitlata. Uray no pagsidain ka ti kakasta. Nisikit dito ni wat ko, bedong. Anya. Kaduan na kiday ilay tami liing. Tapay manay. Di mo kunaay ngagpanayon ka iti brismaw. Hey, ipikit kun dito'y brief. Anya. Dakiyatan ka da brief na. Ay natuyang. Imut o tangak nga pulaan iti dayta. Nagngina dayta. Ita. Ibagam nga ipaikat maun. Di mo kiyat nga ipikat. Ay saan? Kakaisuna nagbalinkan nga smiley face. Ipaikat mo kidain.
Di mo kaya't nga ipikat? Ay, saan? Mel-melwin kan bigang. Ha? Sa pananaw? Ha? Imalokin ka na to disperdas. Dahil takay ti pagmayatan na, no nakabris ka, tuyang. Uray agong ungit ka, nakaisam kalata. Maritoyan, anya ayat ti parikot mo? Kaya't nakanungarudan nga ipaikat ti pris na. Da, apay ngay? Kita ngamin talangana kaslabakasin. Kita Na, gurilya kunakkan kakait. Ipapilit mo abakas. Oh, nga kakamereg. Kadwenda ko nagpikat itibris. Anyat makuna maribanan. Ay katwanan tapno agsubli iti normal tilangana. Wan ka no, maray. Kuyugan da ka. No makasaukan iti limpyaw. Wen marituyang, takaasi kamat. Angam uray no naikap tunday tabris mo. Umisam kanto lata Tapno saan panunutan dagiti tao, anaungat ka. Tapno panunutan da, aman nakigayam ka. Ay, nanatoyang! Saan anaskan nga agpabrace ka itingipan? Importante, nasaya at ti ugali, kan managisam ka. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.